қирғизҳо ба ҷанг омодагӣ мегиранд. Қирғизистон дар имтидоди қаламрави баҳсӣ дар марз бо Тоҷикистон иншоотҳои ҷангӣ бунёд мекунад. Хабар медиҳад Спутники Тоҷикистон ин иншоотҳо аккосӣ карда шуданд. Сокинони се ҷамоати шаҳри Исфара ба Спутники Тоҷикистон гуфтанд, ки баробари имзои созишномаи оташбас миёни ҳайатҳои Тоҷикистон ва Қирғизистон ва қатъи даргириҳо дар марз ҷониби Қирғизистон ба сохтани иншоотҳои ҷангӣ шурӯъ кардааст. Дар ҳудудҳои баҳсӣ Хандақу Сангар, Траншея, Дод, яъне бо забони русӣ Далгавременная оборонительная точка, нуқтаи дифоӣ дарозмуддат ва Дзот, яъне бо забони русӣ Деревоземлянная огневая точка, нуқтаҳои тирандозии чӯби, хокиҳои сангию бетонӣ ҳам барои нерӯҳои пиёданизом ва ҳам барои танку артиллерия месозанд. Техникаи низомӣ ва сарбозҳо тариқи спринтеру газелҳо шабона ба марз интиқол ва ҷобаҷо мешаванд, гуфтанд сокинони ҷамоатҳои Шаҳрак, Сурх ва Чорку. Хабарнигори Спутники Тоҷикистон дасткам рӯ ба рӯи деҳаи Хоҷаи Аъло, маҳалли шурӯи даргириҳои 29 апрел ва қаламравҳои атрофи он, маҳаллаи лангари деҳаи Чорку ва ҳам соҳилҳои чапи дарёи Исфара, масири Чорку Ворох ҳамчунин иншоотҳоро мушоҳида ва аккосӣ карданд. Мардуми ҷамоатҳои Шаҳрак, Сурх ва Чорку дар суҳбат бо Спутники Тоҷикистон аз ҳамчунин ҳаракатҳои низомиёни кишвари ҳамсоя изҳори нигаронӣ карда гуфтаанд, ки аз ҳукумати Тоҷикистон мехоҳанд ба ин вазъ расидагӣ кунанд. бубинед, ки дар қаламрави Тоҷикистон мардум ба кишту кор ва навсозии хонаҳои бар асари даргириҳо сӯхта ва валангор шуда машғуланд, аммо ягон шаҳрванди Қирғизистон ба замини худ наздик намешаванд ва харобаҳоро барқарор намекунанд. Баръакс, низомиёнашон гирдогирди Чорку, Ворух, Сурх ва Шаҳрак андақ мекананду сангар мезананд. Нерӯу техникаи ҷангӣ интиқол медиҳанд. Ҳеҷ ҷои шубҳае нест, ки қирғизҳо ба як ҷанги тамомайён омодагӣ мебинанд, гуфт Усмонхуҷа Раҳмонов, як сокини деҳаи Чорку. ҷамоатҳои Шаҳрак, Сурх ва Чоркуи шаҳри Исфара маҳалли аслии даргириҳои марзи миёни Тоҷикистон ва Қирғизистон ба шумор меравад. Бештари хисоротро низ онҳо ва ҳам маҳалҳои қирғизии онҳо мутаҳаммил шуданд. Баҳоваддин Баҳодурзода, раиси шаҳри Исфара, дар як суҳбати сарироҳӣ ба Спутники Тоҷикистон гуфтанд, ки таҳаррукоти низомиёни Қирғизистон таҳти назорати мақомоти зиддахлии Тоҷикистон қарор дорад. Талоши мо бар ин аст, ки масъаларо тариқи роҳҳои мутамаддин ҳал кунем ва кор ба ҷангу ҷанҷол накашад. Ҳоло бояд мунтазир бошем, ки комиссияи байни ҳукуматии Тоҷикистону Қирғизистон барои тасвир ва аломатгузории марзҳо кори худро ба анҷом расонанд, гуфтааст ӯ. Баҳоваддин Баҳодурзода якум ва дуюми май ҳаятҳои Тоҷикистон ва Қирғизистон дар шаҳри Боткан ба мувофиқа расида буданд, ки то 1 июн тамоми корҳои топографӣ ва тасвири хаттии лоиҳавии сарҳаддии давлатии ду кишвар миёни навоҳии Исфараву Боҷон Ғафуровӣ вилояти Суғди Тоҷикистон ва навоҳии Лайлаку Ботканди вилояти Ботканди Қирғизистонро ба пуррагӣ анҷом диҳанд. шумо дар канали Like KJK қарор доред. Ин буд мавзӯи имрӯзаи мо. Тамошобинони гиромӣ, ҳатман дар видеои мо лайк монда, дар канали мо обуна шавед ва видеоҳои нав ба нави моро интизор бошед ва агар тавонед ҳар рӯз 10 салавот ба пайғамбарамон саллаллоҳу алайҳи ва алиҳи ва салам бифиристед, то аз шафоаташ бенасиб намонед. Бардорон гиромӣ, авҳолош инай хела ина об ва най тамия наҳа итаме бура мерав хайр най болош қоқа наҳа ай танкчара раҳаш танкчаш дора уси чихел ҳа рай дигаш ин тараф ҳазирша
Его чапашва. Боёши дома. Hiç kapanası da. Andır zesavreyi. Lo devolata. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. دوفار برادران گرامی لایکمون مونه میپتیسمون کنین حق دارتمون دوستون برادران پتیسات سوا لایک شما فضیلت دیگه در کار نیست دعا با کار میره دعا کنین برادران و خواهران گرامی اینجا او کم کار وقتی تحصیلات زمین گذاشتن اینجا بزرگ برادران بودنش Şaş. Kalkışa bunu. Oldu. Neyse de alacak. او راشه به حالی مردم که از این طرف دست هم ayora ba fikrim obur jamkini vardı şu. بسیار شامی جبدان جوش مونده بانجار var zaten. مردم بکور چو آهن جمع کرده درو آیجا چی با؟ خیزاد هم گاز خونه پس خونه بانیا و توالت چوب بودم برو بانیا و توالت هم آرده شو هرگون ادام چی نشده یخی؟ دامو زدن نایده نیست شو طواق شدم سیوی طواق خورشون طواق خورشون این وضعیت دیدین معلومه که تو درونه خونه همه بیرون برم اگه در و دری او نجی ای خونه اوجه دیگه همه برکشی اوجه رفت خونه وای جو میسد کی او رنگه چیزی هست این هم مسیح کتی تو این دروازه آهنی را خونه در اومده خونه تر در اومده این سگ ای تایو این سگی کی باشه تو جای تو چی شیده یعنی چیش که باستیم شو موشی پوشیدن باستیم حتی مطلب این سگانی قربانی همی حفت شد
یا ماشین دیگه درنی آوردم کو یا همه درونی او خیلی خوش معلومه که اینا دیوال هم ببینید تو کریش تو نمو شفرورا او اومدگه تقریبا 2 متر بلند کلی orada نمیدونم این قواز مینه جمونداش نمیشه بسید برداشته و واردستش اینجا پدواله ها اینجا پر ایلوی شده значит در کلام بوده اینجا پریوه ها غرامی دستی نمیجا اما همین لویا نه همش اینجا سروخی بود با پدوالا ها خونو درونو خونو پر لویا ودامو ضرر ندن اخی؟ نه ودامو ضرر ندن این اینجا چی بود؟ برک بود چی بود اینجا؟ اینجا اکا چی بود؟ اینجا اوغل مو بود اکا اوغل ها؟ گوه مول چی شید؟ گوه مول اون یک گوه دونه گرفتیم سوز اکا دانو میالو اون اکا ضرر نمی چیده دیگه فقط نمی خونه ضرر دیگه تمام اونه نمی اون نمی خونه اکا این نمی اوغل همون یه خونه نیستن اکا اوغل ها برک خدا این اکا اگه تو پشت نه یا بیچ خیلی بور بود دیوالا پول شکاف کردی دیوالا уже یا پرش شده تو شکاف کنی که ببروی ای ماشین تای او دا بودم با فکرم جوش دا بود این زمین ها نگاه که یا وجب لای داره یا وجب زیاد که دلشی میریم یا شو پاتو مکانه که نمیتونم